Malevinga Yona vai toto amale pese Ia leo tele
ia le tua. Hallelujah. Ia le tua i le nei tai au. Faatalofa tua i le paia ma le mamalu o se tatou atunuu i so o se tafa o le lalolangi o faapeona mafuta mai ai. Ia afe o le afiafi faamalo atu ia te outou le galulue i feʻau ma galuega o lenei aso ae afai foʻi o le itu o le lalolagi lo e ai o le faatoʻa e maleifua mai faluga lelei faatalofa atu ia i lenei foʻi taeao i le alofa ma le aga lelei o le atua ia mai se foʻi o nisi ua iai vaiaiga o le auli i se itu foʻi o le lalolagi o le aso sa lenei i nei niusila e aukilani faatasi foʻi ma samoa ia au te iloa pea o le aso toʻanaʻi nei a amerika i manisi o tafa o le lalolagi ia afai o oe o sesi o le auso mai le ekalesia aso fitu e mafuta mai ina i foʻi le faamanatuiga o le sapati o outou ia faatalofa atu iā te outou le alava le talitonuga o loo e iai le ekalesia ua tofia ai oe le atua e te galue ai viia le atua faatalofa atu lou nei tagata ae afai foʻi o oe e te leʻo alu se lotu e le o mo se avanoa e te mafuta ai i tapuaʻiga ia ua e faapeona e mafuta mai le tatou KLM viia le atua e ui lava le matagofia o le tatou mafutaga i luga o le tatou KLM ae o te lē faamalosia lou le alu le lotu e ese le tāua ia te a'u o lou alu e mo se avanoa e te mafuta e ma lesi uso akeusiano avatu lau viiga o le a lau mea alofa o ai ave fausia ai le tino keriso ae faafetai foʻi le atua ua maua le avanoa tatou te mafuta i luga o lenei lau pepa faatasi foʻi ma le nisi o le auso ia ma lesi foʻi o le faapeona talaʻiina ia le tala lelei e keriso i luga lava o le Facebook ma social media ma nisi o vaega o loo faapeona o toe le auaunaga o le upu o le atua viia le atua amen o Kevin Uluiva lenei pe afeu le faatoa e afea ia le tatou lau pepa nei ia share foʻi luga o lau timeline faatalosaga atu ai ia na avea o sausao i le tatou polokalame afai oe ma seisi e o atu ai le upu o le ola i se tasi o lou aiga o auō o nisi o au friend i luga o le Facebook aua te mai le tala lelei e faatatau iā Iesu Keriso amen so i lenei taeao te faatalofa atu ai le paia ma le mamalu se tatou atunuu ia so o se tafa lava fea lava le mea o loo e faapeona e mafuta mai ai ia ua o lenei avanoa tatou te talitanoa ai ma faasoe foʻi le afioga paia le atua ae leʻi aluloa foʻi le tatou polokalame lenei taeao ou te faafetaia foʻi a lagolago o le tatou polokalame po o partners a le tatou KLM ia avea outou nisi o faamanuiaga i le galuega nei ia o lau o outou pito laau ia i le gatou talosaga faatasi foʻi ma seleni ua faapeona tou foaia foʻi le galuega nei e lagolago foʻi lau misiona i le gata i nei niusila o luga o le tatou social media faatasi foʻi ma le tatou galuega foʻi intia ia manisi foʻi o vaega o mafai ona au o toe le auaunaga ua le faalau e teleina o le malo le atua momoli atu le faafetai o lau tatalo i la paulo a o loʻu atua e faaatoa iā te outou mea uma tou te matitiva ai amen o le tala lea paulo na fai ia i le ekalesia i Filipi ae toʻatele nisi o i latou te kuautiga le foi upu lena ae galo ia te i latou e ai le galuega na fai e le ekalesia o Filipi na mafua ai na fai e paulo le tala lenā e leʻi faapena nofonofo a paulo fo mai a o loʻu atua e faatoa iā te outou na mafua ona fai e paulo le tala lenā ona na ave le foaʻi a paulo pe na ave le foaʻi a le ekalesia i Filipi pe na ave le a foʻi i le latou lagolago i le galuega misiona a paulo ina ua maua e paulo le mea alofa lena auina atu le ekalesia i Filipi ona fai mai le o le talo Filipi a o loʻu atua e faaatoa iā te outou mea uma tou te matitiva ai my God will supply all of your needs according to his riches in Christ Jesus. E iai le tamau ainga o le atua o la e iai Iesu Keriso. Amen. O le tamau ainga le na e ese le tamau ainga lai le lalulangi. Foi mai o le a foi mai o le tamau ainga o la ia Keriso. E ei faamanuiaga le atua o la e ia Keriso. O faamanuiaga la lenā lea tatou te pulu naunau i o tatou maua manuia lenā la ia Keriso manuia i le tino fo mai na faamativaina o ia ina ia faatamaoainaina oe ma fo mai la ia o le tele o mea na tutupu i lona ola ma lona soifua mai na tuʻi mamomoina o ia ono a tatou agasala he already paid the price tou te iloa le uiga o le upu lea e faauiga mai le faaliliu mai le upu foʻi lele it is finished ina ua iluga Iesu luga o le sa tauro foi mai le fetalaiga a Iesu it is finished mai ua uma ua mahea
Amen. O lai fasa, o lai fa liliu mai le upu e peru paid in full. Te lore term fo le fa o ngai le au accountant pa ona woman to tongi se mo se invoice. O le winga la na le upu lai fa liliu mai upu na it is finished, paid in full. Uma na to tongi. I think the quick word is to teletesia. Yo le elingo le upu au ke fa ingo inga so finge le poso wakari ila. E o me fonga o ya o ke le roka o le ngolo wakari. O mo me upu foi, lai fa winga, lai fa liliu mai le upu na, paid in full. Ina o fa mai Yesu i lunga sa tau ua maea, which mean paid in full. O uma na tutongi. O lo la tutongi o lo tamau a inga, o tutongi o mai o le tino, o le tutongi o lea. O lo wola e fa vavau. Amen. O lo le linga ma le atua, o uma na fai e Yesu le tongi ola. Amen. Praise God. Thank God for Jesus. O uma lava la ni mea tatu teo, pe tatu teo isa. Sa esi si for tatu o onga, ia onga tutonu lava Yesu. O ia o le ala, o pumoni, ma le ola. Fo mai a tatu si tia o ia. Mai le lau ele. Mai a tatu si tia o ia pe ona si tia emosio le ngata. Uono ile vao. Ona tō sina mai le o tangata. Amen. Tātou te malo ai foi. Amen. Yo tātou si tia Yesu Keriso. Amen. I me uma tātou te whaia. O lau o nanga mo i la tau o whapiona whai mapa anga le tātou plokalame. Whamanuia le to ya tau tau le tual mātou ta mā talo ta mā. Mō lau whanau. Whapiona lango i lau plokalame. Ia ma le tau mwhainga nei ta mā. O oi o lo o tua te wha atoa ia te la tau. Mea uma e māti si whai. I la paulo ta mā. I e whapiona e whamanuia le kate o me palo i whalao ta mā. O le kāpoti o le lau. O le whanau o ato ta mā. Mea uma ta mā o whapiona a ngā lulu e ine o i la tau ta mā. Whamanuia i me tango fio o la tau lima ta mā. Whamanuia fo ia te i la tau o e ua whaipa anga mai ta mā. E ala i talo sanga. Ta talo mai fo i le plokalame nei ta mā. Ta talo i la ua fio a o la tau ta talo atu. Whaafofonga la ua fio ta mā. Se i e tali whaaliali mana ongo o la tau loto. O mea ua la tau whaia ta mā. Ia vi i ai la ua fio le upo la mātou tatal noa i le nei tai au. Ia whaapiona a veo se whaamanianga i lau whanau. Au mai le upo ta mā ta tala o mātou whaalongo. Ta tala o mātou mata whaaleanganga. I o mātou i loa oe mo lo fina ngalo. A o mātou sa i li atu i nei tu la ta mā. O na suafo o Yesu. Keriso uole ma mala au tuai nei. Amene ma amene. Hallelujah. Amen. Hallelujah, guys. Amen. Ile lava yaso na outau e tautala noa i mo outo e refreshing nai ia peto e recap ni sio mata upuna tatu tala noa ai ina iwa yaso o tea. Ai ile fa aso solonga lava o tatu wa o ngote i lo le o fai mo outo e apa inisio mata upuna o tala noa ai. O ino pio tatu umalava ino e mfaina e tau mawhanei le talo ia o tae au aisina fasifai talatu tae au ia tau mawhasina au fasialaisa ia e falao ale si aso e koe foi koe aile kalo ioi tu so le tatu diet le aso uma so awane i walau whaalongo ia e ngā lala ono le telo teimi whetalai e le atua for my faith comes by hearing. A continuous tense to say, it's a whaalongo i te mi uma. For mai e tupu le whaalongo, le whaatua i le taulongo longo hearing. E te whaalongo nei, whaalongo tae au, se i ho o lava ina ho o le upo le atua i lo roto. Ma avea loa ma vahenga o lau savalinga whaaleanga. Rono inga, au ne inga lui ate oile tae au o lau whaalongo le upo le atua. Amen. Te iloa tele nisio o vaenga le tātou wholaunga. Lo tātou iai nei tele le maukala ese ilungo le a social media. Le maukala whaikakala o maukala le kala whea ngai ma isi mautala nei. O le aso lala vai aso. O le tele i o mea negative nana e whaitau wai. Amen. Newspaper ma vaenga umana na o tala i lungo le leitio o lungo le TV o vaenga umana na. Sa iei tala le tala whea ngai a po ni mea foi o lai promote inga luenga riki Apollo o lai whai. Amen. Ele o promoting ai le atua. Amen. How many of you know o le tele o tala o lo alu lungo social media, it's not glorifying God. O lai vi i ele ti Apollo, o lai tala no i mea na whai ele ti Apollo, whaaleanga ifo lea mea, la vea ifo lea ka avale, fio ti ifo ia tangata. God is not in those things. Ele o iai le atua i nā mea. Ai ese fio tangata ea, e whaailoa mea na. Amen. Because to them, e mo e lato tupe. Aia, e a whaina ele tātou sa valinga whaaleanganga.
Amen. Ono tātou, faith comes by hearing. Amen. E ese la le tā ua o le mea te whaalongo ai, e ese le tā ua o le mea ai e te tau mawhai. Amen. Hallelujah. I le vai aso lena te nei o le nei vai aso le utala noa ai, what is faith and how to get it? I know na tātou utala noa mua, what is faith? Sa tātou utala noa mua ai, but today, now you're going to, o le la e maua. O te imi mua, le na tātou whaalongolongo ai, ai o te mana o ia o e te tala lau whaalongo, whaamo lalo fu tātou loto I lumo le tua, so you make some adjustment. Amen. Hallelujah. Reso le tēnei no tala noa ai I tangata nei e tolu, po o oi, le tangata atoa pe no whaamatala ina ino wa whai e le atua le lalolangi, na ia whaia mua le lalolangi o la au, o le mea whai le tino. O la au, I le lona lua o fofuanga le atua, na ia whaia aia, me ola. O le mea, whai le tino, to e whai lona mawhauwhau, the soul. Amen. Ai muli le fofuanga le atua, I le tangata, e le ngata e whai le tino, e whai le mawhauwhau, ai na ia manava, I le manava ola, o le anganga le o le atua, e whai le anganga o le tangata. Amen. E whai le anganga o le tangata, I le whenga inga tuwai, o le tātou inoa umalava. Lena I le whetalai ngā Yesu, I le tusi, lena lato Yesu le whawhine, fo le ilunga o le a, vai eli. I nai Samaria. Lena latu Yesu tano, e ma le whetalai ngā Yesu. E o mai le taimi, e le to e tapua I nisi lea, I lungo le maunga, po o I le, fo I le manu. E fo mai o le atua o I o le anganga, mo I la to o he tapua I a teia, e tapua I le anganga ma le wha maoni. O lona winga, I le taimi le nei, e te tau le alu Jerusalema e whaisau te talo. Pe te tau le alu I fia fo I lungo le maunga pa ia le na iai, e tau ole te talo ai. Right? O lena whaalea o ngā ina Yesu, ina ua sau Yesu lau langi matala Yesu, e o mai le taimi, e le to e tapua I lunga le maunga lapo o I le afo, o I le fale, o le maru. E le to e o inisi na I fale na e tapua. Ai o le a e tapua I me lava o iso o se mea lava. Po ngai ke kongo le fale, po ngai ke lungo lai whailau mea ai na te whanongo ma te mine ngai ke kuka. Amen. O a lava, so o se taimi, so o se vanoa po so o se mea te alu ai, e mawhai ona e tatalo mai ina ai sea, o le atua le tātou tapua e, o I o le anganga, e iai o I mea lilo fo mai la ia, mo I la tau e tapua I a te ia, e tapua I mai le anganga ma le wha mahoni, e te le tapua I mai lo mawhauwhau, e te le tapua I mai lo tino, e te tapua I mai lo wanganga. O ina e talia ina I e le atua, so o le ala le tā ua o le iei o lo tino ma le sou, mea nai fu mertala le atua fo mai e alofa I le atua ma lo loto atoa, ma lo mawhauwhau atoa, ma lo tino ma lo malosi atoa. Amen. O lo malosi o feiai, e lo tino. O lo no wina, o le tala nor tu spa ia your whole being, por tangata atoa le ei oi. O e whanau la lo wanganga, whaafowina lo mawhauwhau, ai whaasātaroina ngā luenga le tino. Amen. Na ua uvatua le ata whai ma whaatataina, wha mai leo tala mai o le nei a whai o ia ke riso se tasi, o le tangata fowia, ua mawai mea tuai whaauta, ua whaafowina mea uma. Amen. Fa mai o mea uma fo I mai le atua ia, ua uma o na whaaleleia e ia o I tātou I a te ia talu Yesu Keriso, ua tu uina mai fo I a te I mātou le ngā luenga o le lenga. Amen. O Yesu Keriso la, excuse me. O Yesu Keriso la, o ia le na whaia le lenga o I tātou ma le atua. Amen. O ia le sa whaapiona a vea malo kou o ia o le upu na sauliu tino tangata lea ua mafua ina talia e le atua le tangata I to tonu o lea, I to tonu o lona a inga. Le ua maua wa e mautofi ma o mautofi I le malo o le atua. Do you know one of the things this morning o alu whaifo ila uipiti kofi le nei tai au no tu fo ila ia. It's like the Lord has been reminding me le tele o nisi o mea tātou te maua. And toi wha manatu e le atua le nei tai au ia te au le saunoanga le atua na whetalainga Yesu na whai I rana au so ofa mai. Aua ne I o tau mita ino ua ona ua wha alono ia mo meo te moni a te o tau me aua. A I auto mita ina ua tu si auto suafa I le tusi o le ola. Amen. Hallelujah. Is that really nice? Le me te mita ai, ina ua mawhai ona pipi I le ngō Kevin I le ola e whaavavau. Mawhai ona tu sia le inoa alofa I le ola e whaavavau. Le suafa o Scotty I le ola e whaavavau.
Amen. Tātou umalava i mafuta mai Iosefo ile ola e whaavavau. Amen. O tau umalava, laua umana tusi o tau ingoa, ile ola e whaavavau. Pe a whaino o tau talia Iesu a ve mari whaola, le ingoa misi kopa, le ingoa tinei. Laua umana whaamau, le ingoa ti. Le ingoa o fisa. O laua umona, ona whaamau. O le mea lale na, wha mai Iesu, mita hai. Yo tau mita ile mea wa o lawa ai au ngi ko mika o wa ko fa ku inga meka ngaka mai ko nga mau po wa it's nice they no mo me va venga na fai ele tua tu so mo me va venga e fa ngo ina se tasio fai la unga for my that's God Tina Bell mo miracles fa ngo ina tama lo no ya Kenneth Hakins o le founder o le Rhema Bible School for my that's God Tina Bell ka ki vore ka le longo la o mai ka ngaka mai ku sola pe fa pe na le tua o le taimi tutu poini va venga o le taimi le nai e o mai tanga tale tal tonu ina ia me fai ona tal tonu. Amen. Hallelujah. Ele o se mea la tatu te mita i tatu mita ile tua ai mo tatu wa ia o le mea pito silen ta o fa o le tanga ya te tatu ona ile ma fai e se isi ona tusialo ngoi le ole fa va na ole ala lava o Yesu Keriso le tatu ali. Amen. Hallelujah. O le nei lava yaso. Tala noi foi. O le tala noi le tatu mata upu o fa tua. Amen. Ona o se tasio mata upu e ao ona o toe pa ia mo toe tala noi foi. I le tatu fo launga i o lo iai nei o mono o fa tala ina tunga le tatu mata upu. What is faith? And how to get it up. E tā ua i olo malama ona o le tasi leo mata upu. Aua nei ave e siana mata upu leo le whaatua malau savalinga whaaleanganga. Amen. Yes, we talk about other o te whai atu whaape wa siri le whaatua isi mata upu. No, it's part of o le teleo o lau tai e tole vaiaso. Ona ale ai se whaatua. E lefi e fia mai le atua. Amen. Ai au foi ni ngalo ya te oi le tāua le toto Yesu, the blood of Jesus. Amen. Also the name of Jesus, le sua fo Yesu. Amen. O le foi la tatu tala noa. I le tāua i o le whaatua ma le nei vaenga i le tatu savalinga. Ona o aso umalava o lau savalinga. Amen. For malitu spaia, the just shall live by faith. Amen. Tu sa o le tangata ami o tonu e ola i lona whaatua. Tonu e peru se furu wha upa tonu valu the just shall live by faith. O la funa e tala noa i fo I Paulo. I le tonu luoko ni tu lima fitu for my we walk by faith, not by sight. For me matu te sava vali le whaatua. Ai le o le tino mai o mea. Amen. I tu tonu o le tusia e peru. Na utou silsile I fuan. O le tusia e peru o la i nisi fai mai na tusia e Paulo e nisi po i le tustala a i le tantanunga o le toʻatele o le au tustala o le tusia e peru e pe o le tuu faatasinga le o ni sermons po ni launga a nisi o le au apostolo e la vea ima Paulo o le tantanunga na o nisi but let's stay le o tatou vaai tu la fionga pa ia le atua i le tala no le tusia lea e peru faatauaina ai le faatuatua o ila le tusi le e perusu matasi e tele nisi winga e whaawinga ai be whaamatalaina ai e le lalolangi ia po tangata fo i le whaatuatua o le mānai e le whaamatalaina le tusi paia whai mai o le whaatuatua o le whaalango lea I mea ua whaamoemoe I ai o le mautinoa lea o mea e le o vaaia. Praise God. For my now faith is the assurance, the confirmation, the title deed of the things we hope for, being the proof of things we do not see, and the conviction of their reality, faith perceiving as real fact, what is not revealed to the senses. The Passion Translation says, now faith, faith is now, o le whaatuatua mo le taimi nei. E te le whaonga ina le whaatuatua le vaiaso le la sau. No, now is a time of faith.
I le savalinga la tangata whaaleanganga, lau savalinga ma lau savalinga, tātou te savavali I le taimi nei, o le whaatua la tātou te savavali ai, e le o le tino mai o mea. Amen. E le ino wawa aia. La tano e foi poro mai whaafewhea, o nautou foi mai le whaatua pe a whai wawa aia. O le taimi lava te wa aia I se mea, e te le toi mana o mia se whaatua, ai se o laua I o. O le whaatua, ina ua e le wa aia, a lai te tari tonu, e o mai. E tele la me ma whai o le whaatua I tangata. Ai o le whaatua lava le tala no e le tospaia, o le whaatua I le atua malana upu. Amen. E whaatua tātou I le atua malana upu, te reo whai atu te whaatua le tau ngā luenga, ma le pula le tau whai ngā luenga, pe te whaatua I lau whanau. Wa ini tangata e tūro lātou whaatua I lātou whanau, I o lau whangau e mawhaia mea uma. Ia inisi lātou te whaatua I tangata, e fo inisi, e whaatua I whai launga. Amen. E pe wa ave lātou whaatutuanga I no I amatou le tala ia le tala le, wak au mai le whaakuakuanga o iskanga ka no, whaatua I le atua. O mātou I o le tu whaatu le upu, e whawhangai, ai o tātou umalava, tātou te whaatua I le atua. Amen. Ino ua atu tangata, ino ia Yesu, whamatala Yesu I le au soo, have faith in God. Even Jesus himself, he points them to God. Amen. O lai whaasino umalava, o le a lava seisi, po ai lava se la whi la unga matautia, ia tātou te patau lai uma o le atua, o ia lea o le ala upumoni ma le hola o tātou, Yesu ke riso lo tātou wala. Amen. Whamai la ia. Now faith, o whaatua la te minei, o mea la ia lua, e le mawhai ona e tuu ese ina, o le faith, ma le mea ta o le hope, o le whaatua ma le whaamoemoe. A e tangolo e wa ese le hope matutonu le whai upu lea, le ai lo se whaavae tua e lunga le mea ta o le whaatua. When you remove hope, there's no purpose for faith. Kusa wola fua faith, e le iso na winga, e pei lava o lea, there's no mean. Tusa ona foi o laua le eise mea ta o se whaamoemoe. O le whaamoemoe la, foi mai tara le tuspa ia o le taula lea. It's an anchor. Tō vai le vaa ai yo mako ya sola ko mako ngo e le fango ngoka fo i halo ma ke oi pao fo le o ke le fango kala ai fa tasiano walu le ke kau va ai stasio o so nga le se inga nga mato no fo le a o la nga tai le sami fo le un kola le va fo le nga moru la ka manga ila lo la le kau va o fea le meo kilo le mori o ke halo ile va fo le inga ia fo ska manga ila nga masanga ia fo le ala o aku le va o la unga luenga fa kau va la nga fai ai no wa hele tai mi fo le la wa malo ia la ka manga inga avelo le kau lo wa o me o mia mafanga ke le fa ngai sa mo pa o ka me vo rim mafa o me vo ka vale e pe fa ngai ka sa mo ya so la wa lingi o me vo ie excuse me a velo taulana o le mela na fa mafa e kongi lalo e ngake ka o fia le va ngo ile mai avo ile mo ila ko ie fe o la ngi usila ile lo pe la me ka o le kaula lo kongi lo ka mangai la ia po le lava la le lua I feo de sami ma tafi feo de sami e ta o fie le taula na le va la e lua ele o se mea fa pe na fo ila le fa tua o lo fa tua e pe o le va la I lunga o lo fa moe o le kaula la I lalo o fea lava la le me lo fa kua e ta o fi la e lo fa moe le a ia lo fa tua pe ta o fi le va la I lunga te mo ka hofi le lalo fo mai la ia a fai te masalo salo ona pe ya le o lea o le e fe la fo inga ele au wo ko va ai mo le o ngala au vo le ala ele o yese taula ala fe la fo inga so le au alu o sau I o fe la va me alu le au e alu ai amen e fa pe na la le tangata masalo salo ai o le fa mo o lo fa tua e matango fier fa tua ona o le requirement ale tua ta tauna e fa tua wa fa mai fun ta au fe upe ono ale se fa tua e le fie le tua ai e ta ua le fa tua ai ta ua fo ile ia o le mea e loka ai le fa tua amen e ta ua le fa tua ta tau fo ona ia le mea ta o le fa mo e na te ta fia le mea ta o le fa tua
tu fa atu talana ona taua e taua le ia yo lo fa atu ile atua ai taua fo ile ia yo lea o le taula e loka ai lo fa moe o lo fa moe la o le luma nai amen o lo fa moe o le luma nai le lau watua ia te o se taula pito i sili lava o le taua o lo fa moe o la uma lava o Kirisiano o le taimi o lea o le taimi o le manuia o le li o tau loa ele whaapoiponga lea lava e la o iai. E ele whaapoiponga, o le whaapoiponga lea, a le tamai maa moe, malana mana mea, le e kāle sia. O le mele nai look forward umai tātou, i le teime sau ai Jesu. Amen. Aua ne i maa Jesu i lana sau i ate oi. Wai whamarita la tuspa ia, e o mai le aso le tātou te le mama. Fo i lele, wai me maa fuinga marka ngaka. Mafuanga e ma o ngai sa vali mai le stangata a fateta inga a feu stangata vo ile sa e fai ise me vo ile tala fea ngai pelenga e fai se me le tala fea ngai le tangata lea o le kaimi lava ke koiva air kanga ai sau ai ve lo ka walu ka lafi asia wala ngonga lo ma asia langa lo sau kanga lea ai le ia ele itu sai le anga na e anga iai pena tusa se winga na e fa alia iai mela nai ala ina e martanga ta ai sau sea e lo ler kanga ngai sau lo pepelo mo lo le a mela le ngai ke va ai ku lo mo o sol e lo le ia ka kala e la fi solo vo ile le a le ile oi la fi solo fang pa vo ile pe va ai tu tanga ta lai sau e sea ona la wo lo tanga ta na se mena e fa ye le tala fi ngai e mala fa pe na fo ile le sole li o le taimi sau wai le li o le ko akele yo kanga kala fia taimi nei ta dia Yesu ala lava e ola ile anga sala me le nei o le aso lana e sau le li ma ko i mama e sea ona lana o la tu iloa la tu te le ia fa tua ile alo so o le mele na ile na tau au dio tatu mama ile aso lana amen o le aso tatu te fia o le aso lana o le fa moe la na the hope le tatu tano ai for men tala tuspaia. For my now faith is the assurance, the confirmation, the title deed of the things we hope for, being the proof of things we do not see, and the conviction of their reality. Faith perceiving as real fact what is not revealed to the senses. So ole vaenga mua la vole, ole fa'atua. Now we know, so a few verses down here in the mafai ona mo le context on ta upule tano ai fa mai ale ai fo is a fatu ele mafai ona fia mai o ia a wai ta tau ile alu watu ile atua ona tali tonu o lo soifu o ia fo ina te tauia mai o e matua sa ili ia te ia. He is the rewarder of those who diligently seek him. E matua I taui o ile atua pe a fete sa ili a fe o tangata e te mafuta ile atua male ana pongi ma te tano te fia ilo le atua e taui o ile atua. Leise se alu ile akua e ngau. Ia, o lo whainga luenga kou kampangi e ke ngau. Fia lava le meke e ke ngau a o le atua. Wha maoni a le atua na tauia o whamaila ia. O le wha atua na fausia ai e noa le vaa ina ua matau. E ola ailo na ainga ina ua o ina ele atua I mea ele iwa aia I ona po na ia whaasala ina aile lalolangi wana maua I fo ile ami o tonu o le ami o tonu lea I le wha tua. Hallelujah. Whai mai o le wha tua na fausia ai e noa le vaa. Faith prepared. O le wha tua o le tangata tā pena. E te tā pena lava I lea. Lena o le tala tusi pa ia whamai o le whaatua na fausia ai. Faith build. O le whaatua na te fausia po le whaatua foi e tā pena. Amen. O le whaatua na o le tangata leo ai. O noa. O le tangata o nei ave lo wata li I le teimine I lea onga aisea. O nea o laua eva ai le luma nai. That's why ala ina ave tātou whanau le teimine I lea onga. E ave a tātou whanau, o lai ave lo tātou whaatuatuanga, o mai le luma nai, o laua tā pena. So now, o lo tilo ia mauni a lātou ngā luenga I le leile luma nai wa, inisi o mātua, te manao ia mātou whanau ia vea molo ia, so now they set the target. O le wha moe le nao, lau I ele matua, ia avea lo ua whawhine mo lo ua tali o se lo ia. O nā, ave la ia I le haonga. O le mea lana nata o le faith. Right? O le faith,
o loa e avea loa tali i le teimini le aonga, ono lo whaatua tuwanga po o po lo wha moe moe i le mea tau lea ngā luenga le lumanai. Amen. O se whaateita inga le leile nā, o le mea tau o le faith and hope. E le mawhaila o nā usia le mea tau o le wha moe moe, pe le mawhai o nā maua le wha moe moe, pe a whai e le iai le mea tau o le faith. O le faith e whai le mea tau o le a, o le ngā ruenga, o le faith la, e le mea tau o le ngā ruenga le tamo faith. Le ele tu spa ia fu mai ale eisa se afoi, fa tu tu e no ngā ruenga e mate. O le fa tu la, o ele matua, o au ngā ruenga, le mafu aina e avelo wata li i le aonga, that's work. O lai te avea mo lo fa tuanga, e o mai le lumanai, o laua. O laua tā pena lo watali, wa ngā whatia le mā losi o na mā whau, ia mā usia le tūlanga, e mawhai ei o na vea malo ia. Amen. Hallelujah. Praise God. O le, whai upu e baru. Amen. Whai mai laia. O le whaatua tua, na ana i apere amo, ina ua wala awina o ia e alu i le mea, o le a maua e whai mona whanua. Na ia alu foi, e le i loa po o fea e alu wai o ia. O le whaatuatua e te usta iai. Amen. You also obeyed by faith. Abraham obeyed by faith. Amen. O le whaatuatua e te usita i lai lea tua, e te usita i fo i le whaatuatua. O le whaatuatua i le winga tātou whaitau o whamai, o le whaamoe moe le i mea le o vaaia. Amen. O le mauti noa lea. Whamai o lea. Let's go back. O le whaatuatua, o le whaalango lea i mea ua whaamoe moe i ai. Amen. O le mautinoa lea o mea e le o vaaia. Hallelujah. O le whaalango, o le mele, kou i loa mai le mele kua o pākua. O le mea o ngofua, So o le mea lea, o le substance. O mea la lea ta o le whaamoe moe. O le whaatuatua la. O lo whaalango lea, i le mea le o vaaia. Whai o le mea le le ke whaalango ai. Tu sala o lo whaamoe moe. O le mea le nai te whaalango pe te taurula i hai. Whai o le whai pisinisi. O lo whaamoe moe ngalai ngei ia manuia lau pisinisi. Ia whaamanuia le tue lau pisinisi. You know, blast with your faith. Lo whaatua lei nei. O lo whaamoe moe ngala. O le alava ni lu i tau o le o langa. E le mawhai o na avesia lo whaalango i lo whaamoe moe. Mea nā te o whaatua vai, wen maanga i o whaalango lei ngi. Wa laki anga le ai lea mea. Ma ngue koke vai mera whailaunga, wa kali anga i kua whailaunga. Pa, because o lei ai le mea whaalango i ia. Ia lafo. Ia Kevin le te whaalango i le maanga i ole me. Sisi kemi ka ke moe e lungo loko ngofo le maanga ia. Whaalango oi. Ma ia no whaamoe moe. I no whaalango moe i lungo lo whaamoe moe. Ala i lungo lo whaamoe moe. Eva i lungo lo whaamoe moe. So lo whaatua la. O lo whaalango nai le whaamoe moe. Po lo whaalango lea. I mea la i la o whaamoe moe. Lai te lo vai lai le luma nai. Ala e makwa i e whaalango ia. Pe yo a uewa ai. Ma ngai o lo whaalango le ngai. So o la te whaalango ai. Whai o oe ke manga o. E whais ino so whare pālangi. Whai kainga. So whare pālangi. O lo whaamoe moe le na. Awala nei ave se au mata mai le whaamoe moe. Ia taurulai o mea umara ke whaia. E whai umara wala o ngā ruenga ma mele nei. But you believe, you have faith in God. Te ngā lueina whaila o ngā ruenga. La lava e te whaamoe moe. One day, o le tupu ai lea. O le whai so whare pālangi. I no pe whaatau so whale. I po lea lava e nisi o whaenga o au moe mitinga o me umara nei. O le whaatua ma le whaamoe moe. E o whaakasi le aru ese lo whaamoe moe. Le ilo se mea. E peilo le o lea. Ole la au i lungo le au. E whela fua ina solo lai tala noa. I mai. A fume o tangata maa salo. E peianga i o le la au. Le whela fua inga e le au. I le afu. E pe au o le sami. Ai no la au le you know. A o ngā maa losi i le sami whea ko whai solo. Ka whea mai i. E le mau le se mese tasi. Wha pe nā la tangata maa salo. Awangi e wha peke mo se mea mai le li. Lona winga, set now, lo whaamoe ona ngā lue ina lea i o lo faith. E le mawhai ona e wha o ngā ina le whaatua. Pe a whai le o ieiso whaamoe.
Amen. Ele mawhai ona e ngā lueina le whaatuatua, pe a whai ele o iai se mea tau se whaamoemoe i ate oi. Ta tau ona iai mua lo whaamoemoe, ona whaato a a savali lona i e whaongalo wa. Ia lo faith. Amen. So lea lau o tue tata noa tuai, tue whamanatu o tu i ate oi, le tā ua o vahenga le nā. Amen. Verse 10, whai mai, whai upa iwa, o le whaatuatua, nā au mau ai o ia i le nu o na fola ina. Ina o whai mo tangata ese. Amen. E o lava i lo nofo i se me te nofo ai. Hallelujah. A whai o nei te Australia. A whai o nei te nofo i Australia. Nofo i nā ma le whaatuatua. Amen. For my dad just by faith, he dwelled. For my son, nofo i le whaatuatua Abrahamo. Po fea lava se tafo laulangi nei, nofo i le whaatuatua. A whai kei Samoa. Nofo i Samoa ma le whaatuatua. Amen. E le whaamoe le manuia o oe i manuia o Samoa. Amen. E le whaamoe foi. Le manuia o Kevin, i le manuia o New Zealand. No. Te loa le minga e no whetula utala e le whaamoe le manuia o le manuia o New Zealand. Anga whaamoe le o manuia i le manuia o New Zealand. Leo whea ke oi. O ke langa le kausanga lua a whelua sfulenge ma kuale ai a masa ukupe maua. Pe anga whaapio ki whaamoe le pa. Fo ia i o le economy a New Zealand. Ia matulanga na ina a fia i ngā ruenga ma. O te le whaamoe ai la. Ai o te whaajoa tu foi, i no le moli maule nganga o le atua. Taru no uola i Kongo New Zealand, o lua awhi lua sifuru, le kausanga piko i silingo manguia i lo uola i New Zealand. Yeah, that's not a lie. You know, ole lupa moni na vale na, o te iloa sili atu na mata utia le lua awhi lua sifuru, o kau wha yalu malau tangata, alafu e wha manuia le atua ese, ono te le i wha moe le manuia o New Zealand. Sa u tau moe le manuia o le atua o ka vai ku le alu lalo manutua o la o sia uta mai atina e fa moe la watina ai mo mio company ai no o ma te merkoviki loka uma company lenga fa moe e la pisinisi ai tu so company na pito isiri na foi na si tia le atua le manuia na ui mai le situ ele i ui mai company na some of my clients. O ia te ilo hai, o le manuia o tangata o le atua, e le whaamoe tātou i le economy, po le a lava le alu le economy, tātou te whaamoe a tātou i le atua. He's our source, our provider. Amen. Ai o le faith, a wala ni a vea fo i mea tātou te maua, e ave e se ilo tātou whaatua. Amen. Me lo te whai atu ai, te le whaatua i lau ngā ruenga. O lau ngā ruenga e just one channel, na e whaon ngā i le atua e whawhanga i lo aina, pe ngā o se kasia se hala atu perna. A o le atua, o le kele i o tiano e whaonga e le akua, e kakala e le akua, e ui ese mai ana whaamanuianga i ate oi. Amen. That's faith. O lea, o le tātou wola, pe ke ngofo i Australia, live there by faith. Samoa, hola le whakua se ke loa e ngofo i Samoa ma le whakua. Kele mama, ke lo ke laku i Samoa le sike minga sole. Ma ka uki o ka avale i e wheo i ka kou Samoa. Keilo, sea uva ai o feo ai ngisi bo meo sipi ke kele ma piki apu ke kele vo sole ai vai le sasa a inga Samoa le ngi e o ia la ko kiwi sole o la ka ke maka kiwi la po avo ia pusa vo ikua ka la ko ngi o Samoa sole e flat screen mo fo ko kele manui o le tua nga ko ke mo ali se maka o ki o ko nga Samoa ri amen po o fele mete no foi no foi le whaatuatua. Foi upos fumatasi foi mai, o le whaatuatua foi, na maua i e Sarah le malosi e whana wai. Amen. How many of you know by faith Sarah received strength? Na ia maua le malosi mai le whaatuatua. Po le alava le matua o lo soifua na ue le teimine nei. A whai o naua, foi no le mea, wa e 5 se furu. Wa ia ile se 5 se furu roa makan ki ngā me ponga i violonga ki ngofo mai ia wa fo mai fo le makukua. No, that's not an excuse. Amen. Awani o tātou pe no fai atu o le vaaile nā laulangi ke makua lofa mai ia o momeo a unga ngaka o makua. Amen. Do you know faith can change any situation? Amen. A fai lava te manao te lora tala tu spa ia le tu sia ia le tu se te nomi foi mai na oti mose foi mai ele i ma vai lona malosi
e le I pua oa fo ilana va ai. E o ke me o ke Mose. La lava ke rope malo se ku Mose ya Kevin. La pe ya tala vo Mose. Ai, fo me o ti Mose e le I mavae no na malo si e le I pua oa fo ilana va ai. O le mena ta o tangata o le tua. Amen. O le tangata o lai ola ono by faith e mo le malo si. Amen. E kusa lava la pe kinga po lava unga la kingo ka kololangi o kingo ka ko ia le mele ni by faith na moa ye Sara ile malosi e fana wai tatu te moa le malosi mai le tua. Amen. E tatu te fai ai me uma fana wai. Amen. E atu matanga to lolangi fa mai e pe di mas fu lole ko fa ngau fa finge. You know, to God kusa pe ke se lau e mafai ana e fana. Amen. E te mauana malo se whana wai. Ono mai le atua. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Tu sala o le atua. O le ya sarai. E se la lo fia I whaingol whaatua tua sarai. O na whamere whaingol whaatua tua sarai. Whamai. O le whaatua tua fo ina maua I Sara. Sara le malosi. E whana wai. Na whanau fo o ia ino ua mawai tau sanga o lona malosi. Whaalongol whaingol muri whamai. Awana manatu o ia e whaamaoni mai o ia na fola mai. Amen. Ese le mana I o le whaingol whaatuatua lea. E le ingata in tauna o na whaatuatua ai na whaatuatua I le tangata na whaia le tala, le tangata na polomisi. Right? O le whaatuatua le nao Sara. Aua na o na tauna na e whaakokua a whaiatu rolo tama o le mea leo ki mga o whai. How many promise na whai o tātou mātua e le I whaataunu uina? Amen. O te reo whai atu wha peleanga o tātou mātua. But because o lātou wha o tangata. Pei wha o tātou. Wa whien kako polo misi nga whai. Kako kere I ma whai o na tausi. Ono tātou. Tātou te le ato atoa. A o le atua. O I o le atua ato atoa. Aua lai te wha moe moe le upo le tangata. Ai wha moe moe le upo le atua. Aua tauna ona e wha atua tua. Ai wha atua tua ona o le atua na whaia. Ona o le atua na whetala iai. A whai mai le atua ona whaalava lava ua e malolo ai. Ia e wha atua tua la. E le ona ua whaitau atu e Kevin le whai upu. Ai ona I te iloa. O lai au mai le awhionga le atua. O whetalai ngā le atua. Te wha atua tua la I le atua. E le o Kevin whai atu. Ai te wha atua tua ona o le atua. O ia ona le upu. Amen. Mea le nai ta o le wha atua tua. Hallelujah. So by faith. O le whaatuatua foi, lena ave ai pe no si ai apra amor taulanga. Le no si ai apra amor taulanga foi upos fulmar fitu. Fo me o le whaatuatua na whai taulanga ai apra amo ia isa ako ina o tofo ina o ia. O lava I lau taulanga, o lea lava le taulanga I te whaia. E te whaia I le whaatuatua. Amen. O mea lava everything. So se mea la iti ma mea te tele, mea la popoa, ia poa lavangi me ke whaia. A unoa ma le whaatuatua, e le fia mai le atua. A whai e te lotu, a e whai lava kaunga e anu le loku o loku ngā loku e o mākua. A e te le o alu ma le whaatuatua, ma I maula o alu le loku. Yes. Ma I mau ma ke mi ke alu le loku. Ona e te le o alu le whaatuatua. O lo walu fo il tau lotu, e le ave ai o matangata kerisiano. You know, I always remind you that. A uni I wha pia wa e anu loku o ngā ave ai la io o matali o le atua. Amen. E le wha pia o lo walu lo wharaka avale. Nga ke iara io e liu ka avale e ngā. Right? E le wha pia ke alu kokongo le vaalele. Nga ke iara io e liu vaalele ai. Wha pia nā fo ila. E le wha pia o lo savali tutono le wharasa. Ma ke iara io ave ai o kerisiano. Se I longa lava ua e talia Yesu e avea mali I mawhaola fo mai lor tuspa ia wai avatu ai o lea manuia e ta ua I lātou o whanau a lea tua. Praise God. Fai pasumariva fo mai ua manatu o ia e mawhaia e lea tua ona toi whaatu mai ia te ia na ie uoti na ia maua mai ai foi o ia I le whaatusa. Amen. Hallelujah. O le whaatuatua, let me read this before I go ahead. O le whaatuatua na le mawhai ai Mose,
ina ua matua o ia, ona ia ta ua o ia o le tama le fafine, o le afafine o Farao. Ua filifili e ia anga le anga ina, o ia faatasi matangata o le atua, ele le iai. Ai aua le ia te ia le fia i le anga sala, e vave mavai. O le anga sala, guys, e vave mavai a le anga sala. Ua manatu o ia, i le upu fai ono ke riso, o le oa lea, e sili i whaaputu ngā oa o Aikupito, a wā sa whaanau o ia i le taui. O le whaatua na tuina ai e ia o Aikupito, ua le fefe i le ita o le tupu, a wā na whaamalosi o ia e pei o se i loa hatu i le o vaaia. Tai tana noa i le atua. Amen. Fa mai lai fa upatolu lua se a fo i la u toi fai atu. A wā e saa le aso e tala atu ai i a kitiona ma Parako, ma Samasoni, ma Iefata, ma Tavita, ma Samuelu, ma le au perofeta. O e na whaato i laloina ma lo i le whaatuatua. Amen. Na lato tauina tau e whaato i lalo i le whaatuatua. Na whai ai a miotonu. Na mawai mea na fola na pupuni ai ngutu o le ona, na tinei ai le malosi o le afi, na sao ai le mata o le pelu, na faa malosia ai i la tou sa vai, na avea ai ma fita i taua, na tutuli ai au o nuu ese, na maua mai e fafine o la tou tangata oti ina ua toi tū mai, na whaataua ngauina nisi ua le talia i la tou le o la tanga, ina ia maua i la tou le toi tū mai e sili ona le lei. O le ta ua i nisi o tangata the heroes of faith, po o tangata ia le au tau o le whaatuatua. O le whaatuatua le na whao ngā e Abrahamo, a tātou wa aia tu ifa mai na la tou a, whaato i lalo ina hai, ia mo meo o taua, la tō tauina i taua, o le ami o tonu, na whaasauina mai ngutu o le ona, o le ngata i leo lea, o le afi, o le pelu, o vaenga umaia. When we look at, all this scripture about whaitau mai lunga lava le amatanga, we can also obtain promises by faith. Also by faith, make preparation and build. Pe o Noah. By faith, Abraham obeyed. He dwelled and waits. See, we can dwell by faith, we can wait by faith, we can receive strength by faith. Amen. By faith, we can conceive and bear children. Amen. So also by faith, give offerings. Amen. Or by faith. So se me te whaia I lea tua. You refuse something, pe o mose. He refused. For me na ia refusinga ia kupito by faith. Amen. Ta mwhai fo una e refusinga mea. So se mea lava lalangi. Whai mo I la tau ia la tau te le. Let's talk about food. Ona e nisi la tau te le tau mawhaina nisi o mea ai. If you refuse those food by faith, praise God. Ai whai te refusinga ono tau sio sesi mea. No. Everything is by faith. Whai fo ua e tau sami. It's by faith. Whai ua e refuse by faith. Everything is faith. Amen. Esteem the things of God by faith. Hallelujah. Forsake sin and your past by faith. O mea uma lava nei, everything done by faith. O mea uma e whaia I le whātua. Amen. Mo I la tau I e whaia la tau pūlou. Ne o le lotu. A whaia lo pūlou e le lotu. Pūlou by faith. A le iso pūlou. A wale whaia lo pūlou by faith. Amen. Hallelujah. E le se mea misa I fua. E nga whaila ukala. E le sia le inga nganga wha, le sia le inga. Wha maa vai ma le loku. A wha ku pola hane me o wha maa vai. Wha mai le anga I le karikongu lau vai nga lai mo me o wha finge e whai pūlau. O wha ku pola hane me. Wha mai kakaunga whai pūlau o finge o loku. Lefa mai pūlau e whai pūlau e. O wha maa vai ma le loku. Wha mai le anga mo kere karikongu lau. Mai. O le pūlau ma le pūlau. It's not a law. E leo se tū la fono. Amen. A whailo pūlau by faith. A le iso pūlau, a ua whailo pūlau by faith. So se mea lava. A ua e tausami, tala nā pūlau. A ua e kausami by faith. Ai le whaatuatua. A whaifa ua ele ai. A ua ke ai le whaatuatua. Amen. Hallelujah. Hallelujah. O le a fo I le aso ua e tapua I le whaatuatua.
O lea lava le mea ua e whaia. Whai i le whaatua. That's why for mai ale ai se whaatua. E le fia mai le atua. Amen. E le fia mai le atua. Hallelujah. So se mea lava o lau au nanga i le atua. E te whaia by faith. Amen. E te me tātou te whaia ini si o mea wa au mai e le atua. Mera tala tu spa ia tono e peru na e ono. Sutas wheu pe ono for mai without faith it is impossible to please God. The word impossible it means it cannot be done. Matuale ma whai lava. Te lole e lua foi upu tono tu spa ia ele ma whai. Ole for mai ele ma whai ele atua na pepelo. God cannot lie. It is impossible for him to lie. Ele ma whai na pepelo le atua. Ma le lona lua, ele ma whai na fia mai, pe a whai e te le whaatua. Amen. It is impossible. It cannot be done. Ele ma whai lava. Tu sa lava po le ale mata utia o lea. Ole alofo le atua te oi. If you don't have faith, e matua ile ma whai na whai me le tu sa ngā ruenga ia te oi. Hesea, one mana o mia lo whaatua. Mele na ino wo atu tangata ia Yesu. It always point to Yesu. Your faith makes you whole, makes you well. Amen. For matala tu spa ia o tangata uma pe o fa finele na pa ile tu pa o fo Yesu. Ele ifaliu Yesu fa mai o lo umana we malo lo ai. For matala Yesu le afa fine o lo fa atua wa e malo lo ai. Ele o se fa atua o Yesu. Right? O le mana o Yesu, a o iona fa atua o le fa fine. Amen. Fa pena fo ta malo na latu e fia malo lo foi mai. Yesu. Fe so ani mai. Pe te fina ngalo yo malo lo. Matala Yesu o te loto yai. Amen. E o fo fa fina le na latu ilana tama. Le na luatu fo matala Yesu ele ao nga ia. Ele ao nga me ai fa lau tangata I mo ta ifau, mo me uli. Fa matala fine. E o lava I mo moi me pa u mai le lao ai. E o ale uli ai. Vale kala so bo fo fa finge. Wo fo Yesu. Fo mai o lo fa atua mai. Ia faia tu sa mo lo fa atua. O ia ona fa atua. O fa fine. The way she believed God. I had to take out. Lena latu ia Yesu ono lana au ona. Amen. O la fa ia tu Yesu la lotu fa malo lo fa mai au te sau. I am not worthy. Fo mai o o tai. O fo yo le au nei lalo le sangata. Ai o fa ia tu la vai alu o fa tu sau ono o tai. For my ofo ia to just speak the word. Tau lava o sau feta lainga. O na malo lo le o mai. O le fa atua for my tatu spo wo fo Yesu. Nga umalonga faile kala kai au. Fa liu lo me Yesu mai au so o mai. Ma nga yo le songa le au. Le ai masesi ko kongo isara e no mo fa ko le. Ar ka ngaka le ngala ko ka kongo ese. Ai la ko mar fa ko ma ko ma ka ukiang kele. Pe keru ngai muri ya Yesu. Mar ko kelo ka ngaka ai si le fa ko ka male. Amen. O tō wa ai foi I le tangata lena o atu tangata to afa ana wo to afa. Ma tala tu spa ia o la wo atu wo la wo tu mo la o Yesu tono stasio o tono le fale a. O la o Yesu wo fe ko lo fe ko ngaka maka I le mera kala ngo Yesu la o Yesu. Ai o ku lo vaenga ye si ia ku le ngaka lo pipili. E ku Fala ngolongo ko la fo bo tumu la le tangata vo ile le ia fa o se fale longo nga alfa ko bo kumu mai fa fo ile o le ma faila na ofi tangata e mar tu fo la fale tu tono o nu ia e kama vo ie pe fa mo me mo me papa vo ie no winga ai se awala yo so ilunga fo ile fo me ngo ka ngaka ngi o vange longo kumu le fale se vai le ma fa fo mai wo ha ilunga vange longo le fale ai ko mai la lo ka ngaka pipili wo ye to fa ai ku mai la lo no nga ko kongo lungo le wo se si wa lu ka le pe lungo lo fa le ai ku mai la ska ka ma ai ka ngola tu lo ma fa ile va ai le tino o le makwa le ma fa wo ka nga fa ngi mia ele o se la ko fa le ai o ngi ka le per fa le o si ai nga ai ku mai la lo pipili le na mai fa ma lo Yesu ai to fa tau tala fa ma tala Yesu fa mai na va ai Yesu I lo la to fa tu ai. Le fatu o kama ko afai ngo ka lepe ia lungo kumu. Fa kala Yesu fa mai. He saw their faith. Ele iwa ai Yesu le ma fa na fa. Ja. Ele iwa ai Yesu le ma fa o ringa ia marka lepe fa la nga ku mai lo. Nga va ai Yesu lo la to fatu. Their act of faith.
na tau mawhaia, komo ka ngaka, e lei mawhainga ka o fia, e le o ka ngaka ngi mga o fia malolo. Ea, ho o ar whanole ai ngana, wakare, awange e aruka le pese whanu se ai. You know, maa ngai, ka fia mawangi wo whapea. Amen. I really want to find some, you know, crazy friend this way. Ko inga wo ia, crazy vo ia, ko inga kama ia, akua e mo mea vo ia, lai poloka. Amen. E akua e breakthrough a voi lele. E vai si whanu si ai, inga sura kare pe kama, ai ko mai la lo le piri a. E whamartara tus pa ia, e le iwa ai e sure meana, e na wa ai lo lato whaatua tua. Amen. A tato ta ngofi lai tu, the context of tusim tato wa ini, va pesori. I lo fai tau, ai fai kawala wha le kingo. Pe e tango fai tau lo i natura wha le kingo. Kia ai information. O le ma fau fau i o ka ngaka ia, i le va aingala na wha le tino. A e va ai wha le anganga i loa. Wha mai Yesu, na ia i loa atu lo lato wha atua tua. Faith. Na maa fuenga le penunga o whale. Amen. Hallelujah. So, ta hua te, e se keimika ko wore, kusi ngaka koe karkalangoa ai. Wa ilis ka ngaka ngā lawe, i whai kau le kalanga Fai kau, se fai kau ali ako kuspai. O le matango fia i o le kele o mea. O laito tono le tuspai. O la ua tala noa ma ile atua e ati tātou. So, what is faith? Le tātou tanoa. So, e tele la nisio vahenga e confuse i tangata le mta upure nei o le faith. Amen. No wha apea ai o le vavena no o a o kalango ai. O lele i o lau wha solo i kako point. I mea tahaua, it's the 4 things about faith. Au te le mana o lai rush mea na, o no mea pito i siri nao na tahaua. Ai o te mana o ia o e teiloa. You know, there's a lot of confusion about what is faith. O ne to tele nisi lato tele o mahala le iai. To tele fo nisi o no tele le mautan tonunga. Ai o le whaatua tua ia, lai to tono tuspa ia. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. E le tatauna e vaia. O le mea funa le tatou whaatua tua I le atua. O le atua tatou te leo vaia. But we have faith. Le tatou tatanoa ai. Amen. O le a tatou te tatanoa. E le whaatua tua. Te fia tatanoa I mea wha. 4 things you need to know about faith. Amen. 4 things you need to know about faith. O mea whae taha ua lava. Lo I lo e tele nisi mea o mea I o te mana o I e loa. Mea mua tala noa I lumanai. You know, faith has a foundation. E iei le mea ta o le whaavai o le whaatua tua. Amen. Whaavai o le whalele ki sa vali e lunga. E ei fo le mea ka o lea. O le whaavai o le whaatua tua. O le mea le nae ta o lea. O le substance. Amen. Pe o le whaakua ai no whaavai kuai. Whai o le whaatuatua. O le mele ta o le substance. O le mele o ta o le whaavai. O le mele whaalango ai. Amen. So, e tā ua la louwa ai. Ia mausali oe. O le upu a le atua. Whamai tala tuspa ia. By faith o le whaatuatua. Le tātou te iloa ai. Na whausia ai lea. Na whausia ai le lalolangi. I le upu. Amen. O le whaavae la o le mele o le whaatuatua. O le upu, the word. Amen. Tu so le word po le upu o le foundation and now le faith. E le mawhai ona e have faith I le konkalaki a le koukampangi. Do you know the contract le wako ke saingi ai? Amen. So mai o lo kokongi le mai kausanga ngai o mea umalawa ia o mea le we kango saingi lo agreement o lo konkalaki le nga. Some people la wala tu fa tu ina tatonunga o le lalo langi ia o mea nai taua. Langa ka ko wo fa masingonga o mea fo ia ka ua mea ku sil pepa. E fa tu ina mea nai tu sil pepa. Ai lo wola fa le nganga e te fa tu ina mea ia tu si le upu ale tua. Amen. Paule o le upu po le tusi pa ia mai tusi umalawa le lalolangi. Everything that is being prophesied, it come to pass. E iei fo I mea o loa toi prophesy le tusi pa ia I le lumanai. E mautinoa lava e tau nuu. Amen. E ala no fai atu. Tele I o mau prophecy, tele nisi o tangata prophecy, ele tau nuu. Ele tau nuu ia pele fa tau nuina. E nisi la scientisi no la to predictinga le, you know, le keimi angere mafui, le keimi ngoko ile akungu o keimi. E o martemi nei. O la vele o tutupu.
mo me predictions fo ile na fua mai lunga latou va ai fa de tino ma latou su enga pa o tusi pa ia na ia prophesy ina le fa nau mo o Yesu ma me uma lava tutupu ma le mali o Yesu ma to tu mai na ta o uma lava le a e la fion pa ia le tua na ta no uma me uma lava na prophesy ile tusi pa ia o uma na fa ta no wina e ala ia Yesu ke riso le fu la lo no winga a ia se tusi ta to te tal ton wina pe ia se me ta to te a taula ia lo ta to fa to tua ele o se si akusi a olea the word of God o le upu le tua po le fion pa ia le tua amen po o me le tonu le fion pa ia le tua me uma utusia tu ia lo fa tua amen a fai fo e fa tua ia ma ai po le ale au wala la fai mai fa ia amen au ke fai au wala la fai ko mu mangisi me le ngei ma marco e kalesia marco ainga ma min ko feolo i foi fai le au wala la fai me tu spaia au fo ke fai le au wala ke fai ko amen wa fo e ke me ke o fai ko vai kai e se me le fai me ku spaia ke o se fai ka e fai su e o me vai a fai me tala tu spaia e te fa na fo wina o le mele ke fai e te tonu lo roto tino lo ngutu tango e fai le au wala le na amen o fai mai o lo wa le lok le la mo fa o la inga oi e loku e ke la kunu kasi ala menga mis e ke le fai kalo fa o kanga ar nginga e loku lo langa ako e fa nga wala lo nga amen ono tala tu spa io la to umo ea fa mai ea tal tonio la to loto ta tino la to muto Yesu fa tu mai na ye woti ono o mai le ola e le au wala o to le ola ya te oi le au wala nga tal tonu loto ta tino muto amen ele ye ala sisi au wala ele orko anga e alu le loku por ko anga e fai kaulo ku spa ia ele orko anga fai kaulo ku spa ia ke mo le ola fa va Yor tala na Yesu le na fai le au farisaio. Fa mai wo to su e a fionga le atua tu sta ai me to manatu to te mo ai le ola fa va. Ana tala no ya tau le tala no Yesu ya te ia. Malkala Yesu, ngo ko wo su e mo me kusinga i mo scriptures. Nothing wrong with it. Ngai ko ke misi me ka ua. Ngai fa pe ngai kanga ka ia. O su o kusi ya la ko ke mo le ola fa va. Me Yesu no. Ele o ko su ngo kusinga ko ke mo le ola fa va. E maua ia te ia o Yesu. Talia Yesu, ona e maua la i o le ola e whaavau. Amen. O lo talia ina fo i le ola na upu o Yesu mana na upu. Amen. Te talia le tangata, ona e talia ina ile i o le upu le tangata le aduatu. Mua la talia le tangata. Amen. Fatua e talia ile le upu le fai me le tangata. Amen. Ai ue ke kalia inga le upu, ai kere kalia inga le kangaka. Amen. Gusto wa reverse tatou le mea. Wa kalia le upu, ai le kalia inga le kangaka. Au le meta no iai, au mai lumar tangata, o Yesu, o ia o le tua, fato atalia la ia, o lo talia ina o Yesu, o e talia ina fo i le o lana upu. Amen. Hallelujah. Fa manuia le tua i lau fo launga. Ma lau fa atua tua. Ma lau sa valinga, o tātou toi pa ia le fa atua tua, e fai ma toi fa manatu, e toi tui, ma toi avatu fo i ate o i lau sa valinga. O le nau lava ina ia e loa pe o la paulo e le tangata leo tau mawhai e toe aua nei e tau fia le ngalue me le tangata leo le whaatua tua o lo whaatua tua o le a e whaatanga ina ai lo mawhau a tali tonu i le upu lo mawhau lo kamanga lo ngā kongwa na te tatala ina tatala le mea lai tala noa mai e le upu le atua mai le wanganga ina ia mawhai ona sau i fafo. Mea nai lai mai paulo ia whaafau ina lo mawhau vai lo mawhau ia usita i lo mawhau i le mea lai whai mai lo wanganga. O lea, ave lo mawhau e usita i le upo le atua, whaafau lo mawhau le upo le atua. Ina ia mawhai ona manuia lo tino, ma manuia me tango ia i o lima. O le a lava alo whai mai o ora tangata o le atua, ai ale whatangai lo mawhau le ngalua me o lo wanganga, e fiu au lima e kango i mea ngai ke kango ai, e le ima se mea manguia. Esea, ono le manuia e mai me le tangata lai tutonu. Work from the inside out. E ngalua e mai le anganga o le atua mai tutonu. O la la ua fia sau fafo le afoi, le manuia o le atua, mai tutonu i ate oe, ala lava e mili afoi, e loka mau e lo mawhau. Sui nei lo mawhau, renew your mind, ina ia whaafau, ina meretala tuspa ia, for mai o tātou wa, cast down every argument.
Every argument against the will of God. So se finanga lava po wani me oso fa ia ile fina ngalo le tua. Tango au ave ese uma mafofonga na. Ia usita ile upo le tua. Tu salava peki nga mai lo vai. Ala fa meltal tu spa yona fa lava lava o e malo lo ai. Au e te usita ile fa longo na lo tino. Ai usita ile me la fa mai le upo le tua. That's faith. Olwa wa e fa atua tua ina le tua over your body. Over your flesh. Over the voice of your flesh. Wa e fa atua ina atu le tua malana upu nai lo lea. Nai lo fa langona malangona lo tino. Mea le na ta o fa atua. Amen. Fa manuia le tua le usavalinga de nei va yaso. Amen. Ta ia tu lo tu soifua. Ia ma tato wola ele na va yaso asaurei. Umalo va yaso le la asau. Va yaso muri va yaso mo na o January. Va yaso no tua tu loa mata loa tato Bible study. Amen. Ia so lua mastofi no ina to tasi tato va yaso ia o la ta penanga ia ona tato walua ku fuila ia fuka ko malo rovo ia ila fa ungola ka o nei to sanga ai fa manuele to ela fo launga nei va yaso va ilo fa to tua pe no fa ya to lo fa to tua ma le fa mo o le ala va le me te fa te no fo te ai te ta pena o mea uma fa ye le fa to tua. Amen. O oil tangata o le tua tato te sava vali le fa to tua ele o le tino mai o mea. O tavalinga le nā tangata Kirisiano. We walk by faith. O mea uma tato te whaia. Faith involves. Iei le whaatu. Tua whamanuia le tua lau sa valinga le neiva yaso. Le tua na mātou ta maa whaaftai lau taita inga o mātou tangata. Whaaftai lau upu ma lau toi whaamanatu ia te i mātou le whaatu tua ma le wha moe moe. Ina ia mawhai no mātou maua le manuia o umona e tāpina ina mo i mātou. Taita iatu lo mātou soifua po lo mātou wola. I se aso o mua mua. Fa'afo i le vi inga i la awa. Fio fa'aftai o na soafo o Yesu Keriso. O le mavala awa tuwai nei. Amene, amene. E o le tātou wa whamahalosi le nā mo oe Samoa i le nei fo i tūla talo i le tua. Ai taita i atu i a loto soifua i a molo nei ola i le waiaso asa o lumana i nei. Ia ma whaangasolo tuina ia i le tātou sauninga o le asa asau nei ia o na so oirola ia ma le tātou a Bible study whaangasolo ina i le aso lua o le waiaso i ono tu atu. Ia awale tatu sa valinga faale nganga fa manuia le tua ya tautou e de nei vai aso ono Yesu soifua. Say